هنرمندێکی خۆدی دەرکەتنەکە خورتە لەسەر ئەکرانێ. خۆدی دیتنەکە هونەریە و دخوازە بەرهەمێن کوور و واتەدار پێشکەش بکە. ئەو ژمالباتەکە هونەریە کو لە سەرانسەری سووریە ناودارە. لیسگڤان و دەرهینەر محەممەد ئالەڕەشی یەکۆ بە ئەسڵێ خۆ کووردە و کوڕێ هونەرمەندی سووریە ناودار عەبدوڕەحمان ئالەڕەشیە. میوانێ مەیە ئیرۆ هونەرمەند و مامۆستە محەممەد ئالەڕەشی کوژ فرەنسال گەلمەیە. تو بخێر هاتی کاک محەممەد. سەرچاوان. بەێ دەستپێکی ئەس دخوازم ینی ئەف کەسن کۆن هەڵمە گوهداری دکن و مە تەماشە دکن دێ ببێژر ئەم هەردوو کوردن و بەعەرەبی هەفپەیوی ناخۆ دکن. لەوما ئەزێژێ پرسێ دەست پێ بکەم چما هەم بە کوردی نزانن و ناپەیون. یانێ باوێ من کوردە و دیا من فلستینیە و مخابن دمالێ de کوردی نەدهاتە ئاخافتن. بڕاستی زمان دەوڵەمەندینە لێ مخابن دمالێ de کوردی تو نەبوو. ji ber vê ez nikarim bi Kurdî biaxivim digel we. Tevî ku ez li ta xaroknildînê dijiyam. Di berdewamiya bernameya me de em dikarin li ser vê mijarê biaxivin. Zimanê Kurdî ji zimanên qedexekirî bû. بەێ دوو قەت فێری کوردی نەبووە حتا برێژەیەکە کێم ژی بە؟ من ساڵا 2012 piştî serhildana Sûriyê hewl da. Xwîşka hêja evîn hewl da ku min fêr bike. Ew mamosteya min bû. Lê ez xwendekarekî tembel bûm. Wê demê zext jî pir zêde bû. Lê ev mijar hîn jî di hişê min de ye û pêwîst e ku ez fêr bibim. گەلو bavê te stêrkê navdar Ebdurrehman Alareshî rehma Xwedê lê be bi zimanê dayîkê bi Kurdî diaxivî? Kurdî diaxivî lê ez bawerim wî nizanîbû bi Kurdî bixwîne û binivîsîne. Tenê pê diaxivî. Li malê jî bi Kurdî diaxivî? Na. Ji ber ku dayîka min Filistînî ye û bi Kurdî nizane. Her wiha dapîra min a bavê min ji eslê Çerkez e. Lewma li mala bavê min jî bi Kurdî nediaxivî. Bavê min di nav hevalên xwe yên li taxê de Kurdî hîn bû û li wir Kurdî baş hîn bû. Em ji eslê Kurd û Çerkez û Filistînî û Ereb in. Di rastî de mamoste Mihemed hûn ji malbateke Kurdiya navdarin li Şamê dibe ku gelek bibêjin ka jiyana we li malê çawa bû hûn çawa dijiyan. Ma bavê te rehma Xwedê lê be behsa Kurdan ji we re dikiriyan na? Di derbarê mezinbûna min li malê de bavê min wekî ku hûn dizanin ekter bû û gelekî mijûl bû. Ew hunermend bû û piraniya dema xwe bi rêwîtiyê diçû. Her tim li malê dayîka min bû ya ku bi me re êş dikişand û em xwedî dikirin. Lê bavê min berpirsyarê debara jiyanê û aliyê darayî bû. Dayîka min ew kes bû ku em pê re dijiyan û wê çaxê pirsgirêka Filistînê ya herî zêde dihat axaftin. Mixabin mecbilî dîmenên ku mezlûmiya gel nîşan didan ti tişt nedizanî. Me hûrgiliyên wê nedizanîn. Min rastiya zilma ku li Kurdan hatiye kirin heta sala 2011 fêm nekir. Dema ku min dest bi naskirina dîroka vê zilma ku ji demeke dirêj ve berdewam dike û heta niha jî berdewam e kir. ولكن هل من تقوتنك بافيت يا لسر كردان هبو كهرتم دوباره دكرو حتى نهاجي دبيرة تدم ما به؟ الوقت الآن عالقا في ذهنك هل يوجد شيء من هذا القبيل؟
مخابنا لێ من دەزانی کو ئەم کوردن. بەڵێ باوێتە دپرانیا ڕۆڵێن خۆدا یە هونەری و درامەیی کەسایەتیەکە خورد بوو. گەلۆ کەسایەتیاوی لە ماڵێژی خورد بوویە؟ نا ئەو قاسی. باروڤاژی vê bavê min ji wan kesan bû ku ji derve bi dijwar û hişk xuya dikir, heman tişt min jî ji wî wergirtiye. Ew dijwariya ku li rûyê wî xuya dikir û ku min jî ji wî wergirtiye. ئەرێ تۆ gelekî bûyî diçî. Erê carnan ez li ber neynikê derbas dibim û difikirim ku ez wî careke din zindî dibînim. Rehma Xwedê lê be. Spas. Lê bi rastî bavê min gelek dilovan û dilnerim bû. Her kesê ku wî ji nêzik ve nas dike, dizane çi qas dilovan bû. Ew qet ne hişk bû, ne bi gotin û ne jî bi kar. Ti carî me ti cure tundî ji wî nedît. Çi devkî be an jî fîzîkî be. Kesî ji me kotek nexwarin. Na berovajî wê gelekî dilnerim bû. بەڕێز محەممەد وەکە کوردێکی و بابێتە ژ یەک ji هونەرمەندێ ناودارێن دراما سووری بوو. وە دووارێ هونەریدا ڕاستی چه زۆرداری و ئاستەنگیان هاتنە گەلۆ؟ بەڕاستی دوارێ هونەریدا ez wekî Kurdekî rastî tu neheqiyan nehatime. Ji ber ku neheqî li ser hemû gelê Sûriyê bû. Dema ez di dramayê de dixebitîm, min nedizanî ku hebûna navê Kurdî di bernameyên hunerî de qedexe bû yan jî bi karanîna peyveke Kurdî qedexe bû. Min ev yek tenê piştî şoreşê fêm kir. Wê demê min zanî ku ev bi tevahî qedexe ye. Xeta sor bû. Min ev yek nedizanî. Erê ez Kurdim. Lê min nedizanî ev neheqî çi qas li ser wan hebû. Ew zexta ku li ser min çê dibû ji ber ku ez Sûrî bûm. Wekî hevalên min din, ne ji ber ku ez Kurd bûm. û zexta ku li ser min dibû wek Sûriyekî dibû. Weke hevalên min din. Zext li ser hemûyan bû. Niha Birêz Mihemed, tu dixwazî vegerî taxa Kurdan yan jî Rukneddîn li paytexta Sûriye li Şamê? Helbet, kî naxwaze vegere cihê ku lêj dayîk bûye. Min hemû zaroktî û xortaniya xwe li wê taxê derbas kir. û ez ê vegerim. Ez ne bes hez dikim, ez ê vegerim jî. Biryare yan niyet e? Belê? Vegera te biryare yan niyet e? Tu dê kengî vegerî? Na biryar e û Xwedê bixwaze dê di demeke nêzik de be. Lê ez nizanim ka dê bi awayekî mayînde be yan na. Ji ber ku dema em ji Sûriyê derketin, bi zext û zor bû. Ne bi dilê me bû. Dê vegera herî dawiyê demekê bigire. Lê bêguman dê serdanên me berdewam bikin. Heta ku em bi tevahî vegerin. Tu geşbînî gelo, tulbendeye ku li Sûriyan û sîstemeke demokratîk were ava kirin? Bi rastî ez tim geşbînim. Lê ji ber ku ez di jiyana xwe de rastî gelek birînan hatime, êdî ez her tim senaryoyên herî xirab jî difikirîm. û her tiştekî erênî ku pişt re çê bibe dibe tiştekî baş. Heta niha nîşaneyên erênî xuya dibin. Bi taybetî jî nîşaneya herî mezin rûxana Beşar Esed e. Ji ber ku bêyî wê yekê dê nebûya ku ez bikaribim
بفقري بفكرم اف تشت من جسري خرا كربو حياكو او بكفا ونها او الروخية نشانين نها ارينينا لي دفي ام غافين اكتيف تماشا بكنو ببينن نها ام بقوتنين خوش ناين خاباندن و غافين كو نها دبن نشان ددن كو تشتني اريني وي ببن ام وهيفيه دكن وەکە گرتیەکی بەرێ هونەرمەند و کوردێک ژی داخوازن تەژ بۆ سووریا و چنە؟ مطالبي بظن مثل مطالب أي داخوازن من از باور دكم وكا داخوازن هر ملتكينا لسر روي زمين او جي گوهرتنا آشتیانا یا دستلاتيا همو خلق وك هف بن البر في آساي و همو كسي لسر كربا قل بهمو بيك هاتين خوا يك بن و اپوزيسيونك راستين هبا بيكو اپوزيسيون هبا گوهرتنين آشتيانا چنابن ام نكارن هرتم بنارينكي لمسألة تماشا بكن اپوزيسيونكو ام لسر رابونا اپوزيسيونكو خيانتا لأفيك نراستا لی اپوزیسیون بکهاته که سرکه یا ولیته تشتکی ارینیه. برز محمد پیاماته جبو گله سوریه بگشتی و به تایبت جبو گله کرد چیه؟ يعني مين أنا لحتى أعطي رسالة للعالم از كيما حتاكو از بيمانك بدم جيهاني از هيفيدكم كو قالي سوريا وقالي كرد يكو قالك زور ديتيا وحطانها زور السرويتي كرن وكا قالي فلسطيني وزورداريا كو ديتيا زورداريا كو قالي فلسطيني ديتيا حمو بيك هاتين قالي سوريا وبالطايبت كو بكاربن دناف چاندا خود بجين كو زمان كردي زمان كي دولمنده كو او تفقرا چاندي چه ببه و دبستان كردي چه ببن دا كو ام بكاربن چاندا كردي ناس بكن حتى نها از تشتكي لسر چاندا كردي نزانم و از پشتراستم جبركو از جحزكريين هنر و چاندا كردي ما هنرك قلكي مزن لپیشیا منه و دل من قلكي ديشه كو از هين ناس ناكم تفي دبستان و ام سمايا كردي ببينن و موسيقى كردي و هلبستا كردي ببينن هر وها جلو برگن كردي و بسايا خوده او يك و بيكواره با اويكي اشتيانه و بيكواره بدان وستاندنان او يك چه او يك نه و بشر و بخوينه چه ببه. شكرا لك أستاذ محمد. سپاس برز محمد آلارشی تو میوان مبویج فرنسای. سپاس جبو وجی جبو وی و خواندنه از هیوی دکم که هف دیتنم به هبن و همو خوزی پیکورن. بإذن خدا. گلکی سپاس بوتا. سپاس جبو تجی.